Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Naomba kuonyesha sana kwa ushindi. Excel mali pagamise. Pagamise Mungu wako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siamo makaza wale sinataka phansi kama ilika Jesus. Amen. Hallelujah. Khona nje la uhleli khona uthi nje kumakhelwane ngalakelele umphe bese uyakulomnyala nayo uyamupha umphe nje makhelwane usumakhi kahle nguphe nje kuseni. Hallelujah. Hallelujah. Igift lebazawakhe wonke umuntu uphuma aphethe igift yakhe, so nawe umphe makhelwane igift utothi vulela yona nasekafika ekhaya na yakho igift. Hallelujah. Ivalekile phela igift bakumaphana utoyithola na ufike ekhaya ya banchanga lesandla seri. Hallelujah. Siyabonga abazalwane ekseni ukuthi uNkulunkulu nathi uNkulunkulu usukuthile wasibuthela la. Hallelujah. Hey bakumaphana ngiphinze ngoba ngiphinza ngasiphi. Hallelujah. Yeah. Umuntu gqaba ngento yakho lona. Yeah. Awukweleti baba, awukweleti umuntu, awukweleti lizulu. Umuntu gqaba nje. Yeah. Siyabonga labangathi bazawani. Labangathi babe maphana namake maphana. Bahlanganisiwe phambi kwaNkulunkulu. Ngesikhathi seCovid kuthiwa akuhanjwa boba maphanga bathi mfundisi ngeke selesifraction noma kungathiwa kuhanjwa wena mfundisi bona ukuthi ufika njani la ekhaya selesifraction ngathatha manje mfundisi so ufika la ekhaya kaba maphanga baba ngini namafundisi namabe namake nebantwana babo abantwana babathi joy khona lapha sitting room sifashadwa phela asomeli COVID
kuyashada khona ngapha sashuta amafoto khona ngapha sashuta amavideo khona lapha eSithiroom sakhulekele mari kuyashada bazalwane kushada noma ngabe njani esilomuntu abanemfundisi uyambuka wenyama bathi bazalwane lebengikusa ukuthi babe maphanga namake maphanga bayikhapule kusiswe uNkulunkulu bashadile lamaring abawakweleti bawafaka ngoba bashadile siyabonga lokho bazalwane amen kuhle kuyathandzeka phambi kaNkulunkulu ekseni bazalwane ngimntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelelwe tono ngiphokophelele kuyofika ekhaya ezulwini livi laNkulunkulu encwadini yaJohn chapter 10 just nje ngemastatus asidlule kuwo John chapter 10 from verse 3 mangaphosisi sive ukuthi bazalwane each and every day ekseni yini kumele uyive ekhulumisana nawe each and every day ekseni ikakhulu kade ngeSunday because kunabantu labavuka ngeSunday ekseni ngathi manje iFriday bavuke ngeSunday ekseni ngathi Monday kumele bathathele emsebenzini akuna voice lebayivako khona sekafikile John chapter 10 ngicabanga verse 3 umkhathi welisango uyamvulela lo netimvu tiyaliva livi lakhe takhe timvu utibita ngemabito ato atiholele ngaphandle nasaphume nato tonke utihola embili tona timlandzele ngemuva ngobe tiyalati livi lakhe ekseni bazalwane ngulona loyo ukholwako you need to know the voice of God sikhona bangweni ngulona loyo ukholwako kumele ayati ivoice yaNkulunkulu sikhona bangweni sikhona bangweni aseseni example buya make brand buya namnakethu ngibakathi bese ngimgilinga la ngaphandle asiphumele la ngaphandle kumele la ngaphandle nisasibona anisiboni nengane mfundisi lapho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha niyamumva lo losho njalo buya make emkhatsini kwami namake bhembe ngibande bekathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nimbonile nisho ngani ukuthi nguye niyayati voice which means nakhuluma yena uthi kanjalo bazalwane ngiyabonga mnakethu kanjalo naNkulunkulu ivoice yakhe my leader leadership hallelujah ivoice yakhe bazalwane kumele uyathi noma ngabe ungasisho ukuthi ngiyo but ngoba uyayati usho ukuthi le khulumako ivoice yaNkulunkulu uthi ke umelusi ekseni uyatikhipha athikhipele ngaphandle bese yena akhipite ngemagama tona tiyamlandzela why timlandzele tiyayati ivoice yaNkulunkulu why tiyati tiqitsa sikhathi bazalwane nomelusi ivoice yami yathi ngoba seninesikhathi lesidze niyiva ishumayela phambi kwenu uma ngabe beniqala kuyiva benenikhona ehlukanisa ukuthi yaba bemfundisi kumbe yamake bhembe but ngoba senijwayele niyakhona ukuzwa ukuthi this is the voice of God so each and every time umntwana waNkulunkulu kumele aqitse isikhathi naNkulunkulu kuze tokhona kuyiva nokuyati ivoice yaNkulunkulu usipitsa njalo isikhathi sakho naNkulunkulu ngokuthi uthandaze ngokuthi ufunze iBhayibheli lamanye amaBhayibheli bazalwane basinabawavula kugijima emaphele ngoba abawavuli abawafunzi and uma ungayifunzi iBhayibheli yakho which means ivoice yaNkulunkulu awuyati sikhona abangweni lo uyati ivoice yaNkulunkulu uyati ukuthi uNkulunkulu wakhe ukhuluma njani naye so that is why sisekuseni labangcwele kumele bayati ivoice yaNkulunkulu and yabazalwane uma uke walusa wena ngalo mele usukhipha takhe tinkomo timvu yini tonke tika esigangeni
Nasekulesigameni yahlangana naletinye but umelusi wato uma sekafuna ukuthi ithatha ekhaya uvele abe nenkwela yakhe lekayishayako noma ngabe tidibane naletinye tihlangene naletinye tinkombo but nasekushajwa leyo voice kumele sekumemeta le voice yemelusi wato tiphuma emkhathini waletinye tilandzele ini umelusi wato. So nawe bazalwane each and every time uma yo shepherd imubita noma ngabe kusemkhathini webusuku uvuka ngo-12 uyiva ivoices I need you ungasamuntu ukuthi why uvuka ngo-12 ebusuku guqa nemadolo babe ngiyabonga ukuthi usesenami babe ngiyabonga ukuthi uyangiva ukhulume naNkulunkulu wakho ngoba ivoice yakhe bazalwane so uyayathi noma ngabe kulisondo uva ukuthi kunezinto letinye lekumele utende once weva ivoice yakhe it's I need you shiya bonke bese uyasukuma usukumele enkonzweni. Sikhona abantweni sikhona abazalwane kunehlobo lebazalwane lokuthi njengoba siya kuDisemba umuntu kutofona umzala wakhe waseJozi athi umzala ngenta athi umzala ngitofika ngesonto ekuseni umzalwane lo uyathini ivoice yaNkulunkulu umzalwane lo khonza uNkulunkulu ahlale ngesonto ekuseni abone isikhathi kusiphela ngiyalo sebaya intercede esontweni phela ngiyalo inkonzo sengenile ahleli angede enkonzweni athumele umzala waseJozi. Lesikhathi noma umzala waseJozi angafika afike seku-10 to 8 wena kumele enkonzweni umuntu ahlale angede enkonzweni athi sekunethe imvakashi sivakashi sakho kumele sikwazi ukuthi wena uyaphonza wena ungumzalwane uma sifike ngesikhathi senkonzweni sithwale utenda senkonzweni uthi emzala la ekhaya la siyaphonza umthwale uye naye enkonzweni nakangafuni ukuya enkonzweni khiya indlu yakho abone ukuthi uyovakasha kagogo kubuya kamalunge la ekhaya lakho utobuya wena nasubuyile enkonzweni ngoba wena unaNkulunkulu lokuholako unaNkulunkulu lokuvikelako naleli khaya ulakhiswe uNkulunkulu nalomshado unikwe uNkulunkulu nalabantwana ubanikwe uNkulunkulu nalomsebenzi unikwe uNkulunkulu awunohlala ungaye enkonzweni ngenxa yamzala lekavakashele wena mzala ngiyaphonza asambe enkonzweni utawubona ngoDisemba anohlala khazo yemzala mina enkonzweni uvakashele mina he or she is playing by my rules siya enkonzweni mzala nasibuya ke sesingasaqoqa sesingasawoza dinyama sesingasajabula sikhona abantweni. And another thing bazalwane ngiyakuthi leli livakeli lakudzala leli livakeli labantu la bathi ngogogo mara mina ngithi livakeli liBhayibheli nayitolo bekusolo linje nalamuhla solo linje aluguquki leli into bazalwane nawukholwa ekhaya lakho akusise tavern ematavern bawakhile nawukholwa ekhaya lakho unless mhlambe nawe uyakudla lo bakudla nawungakudli ekhaya lakho is not a tavern. Uma mzala avakashile kazi mzala uyakudlela mlayitele mzala kunakazivali ngala mzala yekudlela abuye mzala asuthi ungamnqishi akayomdlela uyasuthi ekhaya lakho akusithavern akunazi watshwala ekhaya lakho unless ke nawe uthi uyadidlela nakuthi uyadidlela vele nawudlala bakithi asidleli mzala nami ngiyakudla vulani mzala vulani mara nakuthi awukudli akusithavern ekhaya lakho anati yini kuthi imitimba yenu ilithempeli kaNkulunkulu khona lapho lesabadlile labantwana bakho lesibathandazela each and every day sebabamba lokho mabhodlela sebayabheka entulu baminyetha iminya bathatha lamaglasi baminyetha iminya lidimoni liyaqala liyabanyonyobela ngoba wena ugoqe entandla wathi accommodate abomzala khetha ngoDisemba kuthi
accommodate imimoya kumbe accommodate izulu angisho ukuthi bazalwane nawudla kudla kwakho ungadli nabo nawudla dlani nabo mana nawungakudli akusinza yokudlela la ya leli nami ngiyalathi leli yokizawula lishumela khona lina amen guys yokizawula lishumela khona amen alina ngoba sathane yalobuda wena kathi sijabule nini kathi sijabule isikhathini uma kusina uyakudla jabulani lidleni mana nawungakudli kudliwa njani lapho ungakudli ngoba mina bazalwane ngikhuliswe inyanga let me tell you ngikhuliswe inyanga ekhaya the day bazalwane babe ahlele kusinamhla kwenziwa umphahlo sidla ubudlo noma ungaqhamuka umfundisi unakholo lokhanani the day babe enda umphahlo asidlisa ubudlo akunamthandazo toweneka lapha ekhaya sidla ubudlo siyaphahla ngalesikhathi lekumele siphahle ngaso akunamthandazo lonto wene umthandazo ungeneka sesigedzile nosibhizi ngabo angeke uyiyekelise inyanga nasesinyalo sengiyaphahla angeke uyiyekelise umthakathi nasesinyalo sengiyathakatha mara wena bayakuyekelisa na usobe esontweni bathi ayisesifikile mzala hayi mani zasesifikile uyekele wena kuyesontweni asiyekeli besingayekeli babe nesekathi bantwana bami sesiguqile sonke bonke labo bakebhembe esiguqa sonke siguqile basinile bosibani sishadana nile bosibani sishadana lapha beva bajuja lapha bajuja liphule emakhulu maniphajuja sekuzapho sesonke kumele singene khona so lapho noma ngabe bathi uyakhulekela bathi ngiyakhula amathosi akusukumi umuntu lapha sibhizi uma kuthi uyahamba nendlela ekushonayo na uda uyathi uyasukuma nasawubhizi mana wena uyayekela wena nasawubhizi phakathi emthandazweni ekuseni ngeChristmas babe siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile sikhumbula ukuthi wena wadalwa uviphele ngaphandle pimpi yemzala sasifikile pimpi uyayekela babe amen uyaboseka mthandaza netsoviphele yemzala so uyayekela asiyekeli uNkulunkulu wethu mzala ufikile mangakanani ngisathandaza siyathandaza uma ngabe nelala nilala ngokuthandaza noma ngabe kunemzala waseJozi noma ngabe yena nasonti mara uthi ekhaya lemkholwa mzala kishama TV kishama wayisi yena ngiyekela bonke sesiyathandaza sithandaza lendlu ngoba nelikhaya libuswa ngisimakaze leli mina ngithazwa indlela noma ngasho amen ongivile asiyadini voice yakhe bazalwane yathi le voice yaNkulunkulu yathi uyakutshela lo mzala hayi khona uyamhlaza bazalwane itolo la emthandazweni kunemavi lesiwabukile bathi moyeni vele uthi asiphinde sibile kuwo namuhle kuseni yathi ngoba ngabe bazalwane siyalangadelela kuvatisa kaNkulunkulu ngabe nabazalwane bonke labalana abasayengwa ngaba basayengwa ngabe uNkulunkulu wabo sebamati from A to Z ngabe uNkulunkulu sokumva noma ngabe usemthomweni lokuganana noma ngabe ukhona kumsensa noma ngabe ukuphi ngoba bazalwane sithi ngabumati sithi ngabumvisisa sikhona abangcwele aseniqale la kunamabhayibheli kumele siwa understand kunamabhayibheli kumele siwafunde nje for fun libhayibheli lethu nalibhalwa ngesiGreek lihumusha liyathi kwesiHebrew lihumusha liyathi kweEnglish from less Greek Hebrew to English le English lethami balihumushela inkosi King James
inkosi yathi ngiyamthatha loNkulunkulu wenu mara angikhona ukuyi-understand kahle lenzaba yenu babese bam-translate lona bala ukuthi i-King James Version le Bible lelo libambe le-original meaning yekukholwa. Uma ufunza live laNkulunkulu wafunza lawo leBhayibheli lelo libambe le-original meaning, but lawo lamanye amabhayibheli sekahamba ayalahleka ngoba nje noma ngaqala la ngisibhale eBhayibheli batshela ukuthi namhla ebusuku ngo-2 hayi ngo-2 ekuseni ngo-3 but ntambama ngo-4 ngiyahamba ngithi ikhulume ngenkulumo iyo sayifika le egcineni le uvathi usimfundisi wahamba ngo-4 mara ngasho kunjalo kusebashe usinamhle ekuseni nentambama ngo-2 ekuseni ngo-4 ngiyahamba mara naseyifika le iyofika seyihafuke bonke sebathi usimfundisi uyahamba ngo-4 labo-2 nabomini nabonsambama sebayephi la balahlekile lento ine-meaning zikhona abantu wenu. So the original Bible line meaning the King James Version lemele siboyivakashela abantu wenu. Asiyeke ku 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Hey, kulokula ngisithe namhlanje sivete into ngasidiningana but ngesikhathi lesincane. 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Ukhona sekafikile khona. Sifunzele. Ningabi isikhubekiso kumaJuda nakumaGreek nakulo libandla laNkulunkulu. Ningabi isikhubekiso kumaJuda nakumaGreek nakulo libandla laNkulunkulu. Ukhona leke bambeleni version. Sengajahe kuyofika ku King James manje usikhola kanayo. Lenge nje version lengathi King James. Mtathatele. Do not let yourself be an offense to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Asambisa leni. Lithi lele swati ema Juda ema Greek nelibandla laNkulunkulu. Lalela sesivoni lithi ema Juda ema Greek nelibandla laNkulunkulu. Khona ophethe King James Version. King James Version. Okay. Good. Also see the New James ngoba say news abazama ukuthi sive ukuthi uthi give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. Give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. Yini bazalwane ama-Gentiles? Ma? Babezandleni bani bethive. Angithi yini maGreek lihlobo lothile lwesive but ke uma ngithi Gentile ngithi Greek angikhulumi ngebantu abayithula abahlukene asambisaneni maGreek sive lesithile but Gentiles asikhulumi ngemaGreek only sihlanganisa bonke labantu abanye abantu lebangasibo balazi lesikhulumela khona libandla laNkulunkulu linemaJuda emaJews engiyo leNkulunkulu wakhetha wathi ufuna kwaNkulunkulu wawo then ungasuye umJuda you are a Gentile ungasuye umJuda noma ngabe umSwati noma ngabe umXhosa noma ngabe uyini uyi-Gentile mayelena naseyifika ivala amaswati ivala amashangane bese yithi ningakhubekisi amaJuda nemaGreek ayisana meaning. But the original Bible, it's ema-Greek, ema-Juda, ema-Gentiles. Betive, bonke bantu betive. Bese ke ithi nelibandla laNkulunkulu. Are we together? Amen. Ungasheshe ufrone utangimisa. Ngicela abantu abathathu sitosebenza. Nakuveta ngento la sithe. Abantu abathathu abangasabi kuma. Shota mongi. Thank you. Babe wanamhla utoba libandla laNkulunkulu. Sesicela ukubulela ngakhathi uba ngibethiwe ama-Gentile. Bese ke uba maJuda.
lithi eBhayibheli uma ulifunza libhala uMapostle Paul into ochazela ukuthi emagama la kukhuluma uMapostle Paul you don't need to take them for granted. uMapostle Paul kuba seGalatia uthi le lokushumayelako angakutholi ibanga ngakufunza esikolweni but ukulanza kuJesu uqobo lwakhe. So ukhuluma into leka imbulelwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Siyavakala bazalwane. Amen. Uthi ke singabi thine sonke lesiphilako singabi isikhubekiso number 1 kumaJuda, number 2 kubetive, number 3 kulibandla naNkulunkulu. Sikhona manje. Amen. Ngifuna kuhamba nebantfu lebanatiko iBhayibheli from kuGenesis bazalwane uziyofika kuMalaki. Alikho verse ayikho indzaba la kukhulunywa khona ngale church of God. Genesis to Malachi, you won't find the word lelithi church, you won't find the word lelithi libandla, noma ngabe ufunza ngeShangane, noma ngabe ufunza ngeAfrikaans, noma ngabe ufunza ngani, you won't find the word lelithi libandla Genesis up until kuMalachi. You'll never. But ligama lontona ligama lelithi synagogue, ligama lelikhuluma ngesynagogue, lisynagogue indzawo la kukhonza khona emaJuda ngeSabatha. Amen. But leligama lelithi libandla alikho ku-Old Testament. Amen. Bese avela njani bazalwane emaJuda, bavela njani betive, livela njani libandla kaNkulunkulu. This is the foundation. You need to understand this. Uthi uNkulunkulu uma adala eqaleni asele abantu abangumfanekiso wethu wabadala abantu bagwala akazange abantu wabahlukanisa even nange languages. Listen iBhayibheli incwadi yaGenesis bonke abantu bebakhuluma ilanguage yinye. Amen. Wonke umuntu. Amen. Wonke lata sibamba. Noma ngabe umlungu uma ngabe bekhuluma alisitsheli iBhayibheli bekhuluma iphi language mara lithi bonke bebakhuluma ilanguage yinye. Noma ngabe ngumlungu manje bekhuluma iSwati yonke indzawo ngaze ngabaphakamisa amaswati nakuthi bekhuluma iSwati yonke indzawo sho ukuthi nemlungu naye bekathi sawubona nemchina naye sawubona wonke umuntu bekakhuluma one language. Lithi iBhayibheli baba sebahlangana bathi asakhe umbhoshongo lo yofika eTulu ezulwini sitakhele ligama wabe sosunkulunkulu labantu laba bakhuluma one language ba-united uma niyobayekela bayovela ezulwini kanti angahlelanga mina ukuthi bantu bavele ezulwini ngembhoshongo ezulwini sivela nelithuna noma ngerapture. Wabe sosunkulunkulu asesibasanganise emalulwini lwabo bakhulume ema-language langafani basesikefuleni phela bayakha bayetulu lona laphethu uthi hey Stina loya ugcine aliva igama leStina Stina loya Stina kasasathi asivathi hey Stina asivathi abasavani yahohloka lento yaphela ngoba bebangasavani. Are we together? Amen. Uma uzawufuza iBhayibheli hamba hlola lapha kuGenesis then ngulabantu babese baqala khona baba scattered bahlukana bathi asavani labakhuluma boVathi baba bodwa labakhuluma bosawubona baba bodwa labakhuluma bo good morning baba bodwa babese baba scattered bagcwala live lonke. Then labantu labo baba ema-Gentiles bantu betive bekubantu nje legama lesi-Gentiles li-accommodate bonke labantu ngaphandle kwalabo abakhethwe nguNkulunkulu uma sisebenzisa kule context yoNkulunkulu. Bese-ke bazalwane uNkulunkulu wabese kuGenesis chapter 12 uthi kuMoses ku-Abraham ye-Abrahama phuma eveni lakini uye eveni lekuyokukhombisa lona. Bese-ke nakaphuma Abrahama nge-fast tracker wabese uba nebantwana lababili Isaac na Ishmael. Labo-ke ngiwo labantwana ba-Abrahama Isaac na Ishmael ngiwo ema-founder ema-Jews. Kunalamajuda lawo lakhanyako ngelibala kunalawo lamnyama bantwana ba-Abrahama labo-ke babasive semajuda baphuma kuphi kuma-Gentiles. Are we together? Amen. Ma-Gentiles akhona kulama-Gentiles uNkulunkulu sokuyithe Abrahama wabese Abrahama utala abantwana Isaac na Ishmael labantwana letitukulwana Isaac na Ishmael dabake bokhokho bemajuda lamajuda lahlukene namhla solayalwa namhlalo lo majuda. Bese-ke
libandla la uNkulunkulu livela. Uthi ke Jesu lelinye lamalanga kuMatthew lapha chapter 16 uthi kubafundi bakhe bantu bathi mina ngingibani bayachaza lebachaza bese ke athi Petro wena uyimphotshana yaNkulunkulu oseduka konke wathi ke Jesu kuPetro la kuwe Petro ngiyakwelakha ini libandla lami emasango ekufa angeke alehlule wadlula wathi ngiyokunika amakhiya konke lokubopha emhlabeni kuboshiwe ezulwini konke lokukhulula emhlabeni kukhululiwe ezulwini wakasela kuPetro wathi uNkulunkulu la kuwe Petro I will build my church. That is the first time the word church lenavela ngayo eBhayibhelini. Jesus konke la kuma-Gentiles alikho lapha kuma-Juda alikho ungakufuza ubhekise phasi ubhekise kuBhayibheli you won't find the word church lapha ku-Old Testament nalapha kuma-Juda but ke kuMatthew bese athi uNkulunkulu la kuwe I will build my church. That is the first time leli gama lithi church bese liyaqala liyavela. Asekukhanyisele asigijimeni Acts chapter 2 nengasoki maninga nasikhanyisele la Acts chapter 2 umsebenzi wabapostoli asifuzele ku verse 6. Okay, I started with verse 4. Verse 4. Acts chapter 2 started with verse 4. Bonke bagcwaliswa ngamoya ongcwele. Nalithi bonke likhuluma ngebafundi baJesu babe bakuphi ekameleni lelisetulu. Kufuna kuqalisa libandla. Ungayibamba la, ungayibamba la. Uyobasikhonkho semzalwane. Ethi ungayibamba la. Bahlangene basekameleni lelisetulu bafundi baJesu. Yes. Base bakhuluma ngaletinye tilimi. Yeah. Njengoba moya wabapha kuphumisela. Yes. Kwakukhona emaJuda labehlala eJerusalema. Bekukhona ini? EmaJuda. Yes. Bantu laba besaba uNkulunkulu bavela etiveni tonke temhlaba. MaJuda akhona. Nebantu labasaba uNkulunkulu labavela etiveni tonke ema-Gentiles. Yes, qhubeka. Wathi kube kuvakale lo msindvo ticumbi tebantu tabuthana ndzawonye. Yeah. Bamangala batsindzeka bonke. Ngobe kulowo nalowo wabeva bakhuluma ngelulwimi lwakubo. Ungalahleki. EmaJuda akhona, but nebetive bakhona. Then uma laba bamukela moya ngcwele. Laba babeva bakhuluma ngilona lebeva uma kusipungishangana ubeva bathi hey ipokile uma kuthi kungumsuthu ubeva kona lokho lebakushoko lama-Gentiles abeva bakhuluma ngema-language abo. Qhubeka. Bafutana ngewethuka nangekumangala bathi kanzi akusibo baseGalile bonke yini labantu labakhuluma kanje? Pho wendiwa yini ukuthi sonke sibeve bakhuluma ngetilimi takithi? Siphuma ePhathiya, eMediya nase-Elamu. Dintsawo lebakhamba ukuthi ukuhlukahlukana kwabo. Qhubeka maphoyisa. eMesopotamiya. Uhlala verse 10 qhubeka. Verse 10. eFrigiya nasePhiliya, eGibhithe kanye nasetifundzeni taseLibhiya naseSirene. Kanzi labanye bethu baphuma eRoma. EmaJuda nebetive laba bephendvukile enkolweni yemaJuda. Okay. Liyaveda futhi ukuthi emaJuda nani nabetive asesiyena le ku verse 40 verse 37. Sifuna ukuveda ukuthi libandla likhamukaphi.
Wathi bantu nabakuva lokho bahlabeka etinhlitweni base bathi uPetru. Okay. Angithi kwethe moya ngcwele. Betive bamajuda khona nebetive bakhona. Laba betive bathi lokukela uSiphethu kakhulu ilanguage yethu. Then Petro wasukuma waqala angithi Petro uqotshiwe uNkulunkulu ukuthi ngaye Petro kuyoqala ini libandla laNkulunkulu. So uyasukuma ke Petro mayisoqalisa lenkonzo leNkulunkulu ayibeke kuye. Uthi ke Petro nakakhuluma ashimayela abafakazela then bantu babese bayasukuma. Bantu labalabo lemajuda nebantu labalabo labetive basukuma. Verse 37. Kwathi bantu nabakuva lokho bahlabeka etinhlitweni base bathi kuPetru nakulabanye babapostoli. Bambake into yokuqala leyidala libandla laNkulunkulu ukuthi uve imessage uve kushunyayelwa bese uyahlabeka enhlitweni. That is why yathi Apostle Paul Roma 10 verse 9 athi uma ngabe umuntu avuma ngomlomo wakhe aphindze akholwa enhlitweni yabo into leyidala libandla laNkulunkulu yinhlitiyo leyihlatshwe livi laNkulunkulu. Uthi mafundisi lakafunza bathi kube bahlatshwe livi laNkulunkulu. Kwabe sekwendeka Pho bazalwane sita kwenda njani? Kubuta bobani bazalwane asambeni kubuta bobani betive nemajuda babuta Petro njengoba sowukhuluma so Petro sito kwende njani. Petru waphendula wathi phendukani bhajatiswe nonke ngamunye egameni la Jesu Kristu kuze nithethelwe letono tenu nemukeliswe ngesipho lesikumoya longcwele. Batshelwa nangesipho lesikumoya ngcwele. Ku-Old Testament labafundza ngoBhayibheli batovumelana nami ukuthi from Genesis till Malachi moya ngcwele bongathululelwa kubaba. From Genesis till Malachi bekukhethwa individual bese anikezwe moya ngcwele kube nguye lekaba na moya ngcwele emkhathini kwalabo bantu. Lisi Bhayibheli libalanga uNkulunkulu wawukhipha kuMose wawufaka kulaba u70 baprofeta benda konke waphinda wawuthatha wawubisela kuMose. Ku-Old Testament moya ngcwele bongathululelwa kubantu but ku-Old Testament moya ngcwele bowuhlala kuloyo losuke akhethwe uNkulunkulu. But lasiva tinto setiyajika. Uthi ke Petro uma ngabe nihlabekile enhlitweni phendukani. So step number 2 sekuthi umuntu sewusosuka ebujudeni natukeni betive wena njani bazalwane uyaphendvuka. Siphendvuka njani? Ngithi mina ngemalanga uma ngihamba ngiya ngala bese athi make ngifundisi bona kunebhomu laphambi kwakho. Lamagama amalengeni lathi kunebhomu phambi kwakho alihlabe enhlitweni eyishikrishe ngafa bathi kunebhomu ngihlabekile enhlitweni. Step number 2 listen if phendvuka. So ukuthi angisayi kule bhomu but ngene njani ngiyaphendvuka ngiyajika ngibuka ngala bengingayikhona ngoba bese ngiyaphendvuka angisayathi indlela ngoba mina bengathi leyo kuyangala but ngiyalo uthi balene la uyakhona kule bhomu nasemphendvuka sengifuna ini indlela bese ke uyangena John 14 verse 6 bazalwane uthi ke John 14 verse 6 mina baba sikhosana ngiyindlela sokusho manje Jesu uthi ngohamba wena ungana direction but manje ngoba sowubuka mina sowukhetha mina uthi Jesu mina ngiyindlela neqiniso nekuphila lapho uyakhona boya explain but ngoba uhlabekile enhlitweni wabe sewuyaphendvuka. I am the way, the truth and the life. Ngiyindlela neqiniso nekuphila wabe sewabantu laba ngiyacabanga bajikela kulaba priest bathi lokunike benithi umuntu kuzathesela ngetono kumele athathe inkomo lengaka ayisayilethe kimi bese niyayithatha ningena nayo ethempelini lengcwele. Ukusho njani Petro uthi kuyothesela ngetono ningenamikisana inkomo ngoba emajudeni nawonile botheselelwe ngenkomo ngala nawonile
awonile bothezela ngohlabele emadloti kunalekethi yesintu abantu kulethe ngelive bathi konke la nawonile uthezela ngokubhadala bathi uthi Petro abhadalwa nethi wena uyavuma uthi Jesu inkosi bese uyabhabhadiswa bese tonke tono kuyathethelelwa. Are we together? Bese ke kwaba khona abantu ngala lebathemisa lendi ya Petro ngathi yaphila lendi ya Petro ngathi yaphila basuka la eMajudeni bema ngala kuPetro kwaba khona nalabasuka ngala iTV bathi hey yomzana lendi yohlabela labaphansi ngathi yasicinzekela lendi ya Petro ngathi yaphila basuka nabo ngala iTV betangana kuPetro bafika betangana kuPetro nabasekela kuPetro bazamana hey kumele mafuna sikijimo lapha verse 41 verse 41 chapter 2:41 yes 41 labo labemukela livi lakhe babhajatiswa bebengacishe babe 3000 on the very same day eMajuda mile betive bamile kushukela emvangeli ngiyabala njenge-estimation yami about 1005 yasuka eMajudeni yajoyina Petro about 1005 yasuka betive yajoyina Petro ngoba sekubona manje leli gama lelithi libandla laNkulunkulu. Matthew verse 5 Matthew ngiyabonga ngahlala phansi Matthew verse 5 thank you Jesus yathi sibuke kanqola asasiye ngokulo ngine tsi verse 38 verse 38 verse 38 yes nivile futhi kuthi kwathiwa liso ngeliso litinyo ngeliso asabe kahle mafundisi sesilungisile indzaba yeMajuda sesilungisile indzaba yeBetive sesinebandla laNkulunkulu so uyalibita Jesu ulibitele entule endzabeni uthi nivile hallelujah uthi kwathiwa yini iso ngeliso eMajuda athi siyayapha Hallelujah. Amen. eMajuda atsheliwe wathiwa iso ngeso akayiphiki Jesu uthi nivile kuthi wathiwa nini iso ngeso kubeka bamfundisi litinyo ngelitinyo yebo amaJuda siyabona lo amthetho wethu uyawathi kubeka kodwa mina ngithi kini ningamelani nalokubi yes umuntu nakubukula esihlathini sangasekudla nike nalesi lesinye ha bantu bazakhona bekukhona emva lasa sibona khona nithi umuntu angangishanga la ngimnike lale mara uyeva nahle usine Jesu yabiswaye namhla nalowo bantu basebandleni banayibandleni mara nasentibashaya tinde bandleni bakhumbule ama-10 days abana nabatshela khona ukuthi umuntu angafa afele ekhathi endlini lendlu seyikholile yebo kwakhulunywa kumaJuda la apho amaJuda angakabuye sengiyivala kwakhulunywa la kumaJuda wathiwa umuntu nakafele endlini nina kumele nikhona ningcolile bathi ngangona akusasiyo njalo lisimba kulo kumaHebheru uma ngabe bengezwa ngenkomo kuyamhlambuluka kangakanani la sengezwa ngengane
ngiyophathela emnyama ingubo ngiyozila uthi Jesu anathi yini uthi mvodzana uma inikhulula ngibangela khululekile imela bengihleli nomthetho yanikhulula yanilethakala bengihleli etiveni yanikhipha yanilethakala uma nikhululekile ngibangela khululekile imela malabantu basi inkinga yenu ishukela ngabafundisi bebafana abafundisi bebafana balapha kahle iBhayibheli lethu laba balapha kahle iBhayibheli laba bafuna ukulahlisa amasiko bafuna ukulahlisa imihambo bayalahlisa labafana la bese ke singona singayina illustration yakho postcard ya bese ke mina yanga baba litoliva with 100 but still yakusika bese ke mina ngithi like South Africa last pinnacle before 1994 bantu bamukela umbuso kuba democracy before 1994 bantu bala South Africa uma ngabe bekafuna ukusuka umuntu eJozi ena sport njengoba kuma Christmas asonze bekafuna kusuka eJozi ena sport bekudinga ukuthi abe neliphepha lebika ukuthi permit lebantu abadala babika ukuthi permit yokusuka eJozi uthi uya ena sport bekumele ayolibhala ayol-apply lebambhaleni ukuthi sibani wakazibani usuka eJozi uya ena sport uya kazibani uyojika nini uba naleliphepha nabakuvimbe baphoyisa ukhipha leliphepha liyakunikeza i-gate pass uyadlula ngoba kukhaziwe ukuthi usuka kuphi uya kuphi lapho la amen ngiyamjikela ngoba angikhulumi into longayo unless mhlawumbe nema 2000 uma ngabe befuna ukuyothenga esitolo njengoba lihleli so alabe kuthenga belungu isitolo sokuthenga belungu ngalabe kuthenga abantu labamnyama uma ngabe ufuna ukungena e-restroom endlini encane uyoposa kunenzawo yokuposa belungu kunenzawo yokuposa abantu labamnyama uma ngabe ungena e-police station uyomangala kune counter yokumangala belungu kune counter yokumangala abantu abamnyama kume umuntu walisi omnyama lapha umele abantu abamnyama ngalapha kune maphuno alinze maphuno kude very same South Africa wathi nasefika umbuso dadle bantu bakhululeka bazalwane daguquka tifo labantu bona kusesengibo nalelive kusesengibo bathi ke sekuguquka letitifo wathiwa bazalwane nine nonke South Africa senikhululekile uma ufuna ukuyothenga awusabuni isitolo sebelungu kumbe nesebantu songena noma ngabe ngisiphi why sowukhululekile na ufuna ukuyeJozi awusayidingi permit awusadingi permit sovela ugibele taxi sovela ustart imoto sovela ugibele flight uhambe uyeJozi why senikhululekile lalela ke liBhayibheli lingumlamvo wetinto letendeka liphinde futhi libe siprofeto setinto letisatowendeka lokwendeka nalokusatowendeka kufakwe ndzawonye sikhathi lapho abantu baphila khona bangana Jesu nesikhathi lapho baphila khona bangana Jesu kufakwe ndzawonye eSouth Africa kunelibhuku history book lebhaliwe kwabhalwa tikhathi lapho bebantu bebaphila khona under apartheid kwabhalwa tikhathi lapho abantu baphila khona after democracy kwafakwa kulelibhuku linye kwaphelele osinto sita lapho bema-10 days lapho kubavela buhlungu uma ufika eSouth Africa ukhamba eNigeria ufika eSouth Africa bakunika ibhuku bas this is the history book yokuthi la eSouth Africa kwendeka athi gwabu ku-apartheid era ufuna nambe nami and ufuna kuphendulwa ngini athi gwabu ku-apartheid era lapha kulelibhuku le-history ngala emuva ngale apartheid ngala democracy avule ngala ku-apartheid era
afunza athi uma umuntu afuna kuyeJoza asuke neSprite kumbe from one area to another you need to have a permit. Mara nyanyiva bese asileli bhuku mpho bese adibane nawe wena wala Mzansi athi my sister hi, how are you my sister? I want to go to Johannesburg. When can I find a permit? Permit for what? No. I want permit to go to Johannesburg. It's written in your book, your South African history book. It's written. Before I go to Johannesburg, I need to have a permit. I need to have a permit. Please, my sister, I need to have a permit. I need to go. Mphendulele the back of that book. My leader. Labanye bathi. Mphendule ufuna ipermit lomzalwane. Ufuna keJozi. Nali ibhuku lakho libhaliwe ukuthi bekune permit ngiyayifuna mphendule. Ufuna univa mphendula ndomuntu yabantu ufuna keJozi. Nithi inakusasebenzi. Mana kubhalwa lapha ebhukwini musi. Naye kula ibhukwini ukuthi bekudingeka ipermit kula ibhukwini. Akusasebenzi njani ngoba kula ibhukwini. Kudlulile. Mana kula ibhukwini lemphethe. Manje bazobone nendiwa yini nefuthi. Kuthi uma ngabe wena ushonelwe wena. Umvula la kule Old Testament la lento leyendeka mara yadlula wathiwa uma umuntu afile wafela eThenteni bonke labathize isidumbu bonke labala eThenteni tonke tindishi nisabe nokulanza nemafosholo enu nisabe nokulanza nemabhodo enu nisabe nokulanza tinto lebezisebenza lapho kushona khona nisine leBhayibheli lisi letinto tingcolile nendiwa ukuthi nibambelele kulemi lese kwadlula ningasayi ngale ulendiwa ukuthi ningatitsheli nini ukuthi kwadlula. Hayi intela phize ngiphendula phela like uThankasa. Nendiwa ukuthi nini ningatitsheli nini uthi kanti mara wayekufuna kwene into eseyadlula wendiwa yini. Bese wena impendulo yakho ithi kubhaliwe kule iBhayibheli. Mzalo labafundisi badlala ngazameni la iBhayibheli ibhaliwe mzalo nami ngeke ibhaliwe ila. Ngalo ngajela nayo uthi written is here. It's here. Let me show you page 40 you see here. Permit. So uyabona ukuthi uma sika understand into taNkulunkulu sihamba sigile mikhuba sihamba sihlangana into ngoba as understanding ukuthi uNkulunkulu uoperate ngayiphi leBhayibheli lonke bazawa njengoba linje likhuluma nebaJuda khuluma nebeTife khuluma nelibandla laNkulunkulu. Amen. That is why sengiyedela kancane. That is why bantu abaningi basaba lokuvaccinate but asikho vaccinate ngoba no vaccinate ujoyina i666. LeBhayibheli lithi before 666 atohlala so idlala lemalanga mina ngifuna ukuthi uyesu hogweni uthanza hayi uyesu hogweni ngimela phambi kwakho. While I'm here, I'm going to teach you and preach you. Tino, let now those now tibuka uthi nane mmela kandelibhate ebhekiniso. Kunabantu abathi uJob 666 kanti iBhayibheli lithi bazawona emhlabeni before afika umphiko Kristu. Libandla laNkulunkulu, the church of God, iyawuhlwithwa kuqala kuyoba nerapture kuqala. Before ufika umphiko Kristu nakafika umphiko Kristu uyofika afikele kulaba beTife labasaswimile noma bandivile livi basima emthethweni wabeTife nalaba bemaJuda lebandivile livi basima emthethweni wemaJuda umphiko Kristu uyofika la kubo. Amen. Bese ke ahluphekise bona. Luke chapter 24 lethi shayo nje wathi kubalele namaJuda nebantu beTife libandla laNkulunkulu incwadi yabaseThesalonika isilabafile basenkosini bayovuka kuqala bamhlambele bese labaphilako bayohlwithwa
bese bamhlangabeza bese ke lisilivi bantu bayobe bayi2 embhedeni bale kuhambe munye kusale munye lisibayobe bababili emasimini balima kuhambe munye kusale munye labantu basalabo ngilabo labangakamkhethanga Jesu ngilabantu osala ngilabayobona umphiko uChrist ayamkho lapho lethi sengiyakhayisa ukuthi uma ngabe iBhayibheli awunathi kahle uma ngabe iBhayibheli alikaphuleki kahle uzosoba noyovaccinate kanti bazalwane sathana uma ngabe ngafuna ukujoyinisa 666 ngemjovo Sathana kakadalwa ngethi 26 manje February March nakudala khona nabasifaka lockdown March 26 March akadala lapho Sathana kwazi sona Sathane bathi ngabafaka njani 666 Sathana wathi okay uthi ngibakhele umjovo hayi akadala namhla Sathana bela khona waqoshwe emaphaketheni waqoshelwe emhlabeni dala khona nakusibeka funa ukunika ngemjovo songela almost isijovile songela almost isijovile kudala lasaka kaJovi uma ngabe bekayihlelile amasathane waqoshwa wena usengatanga nami kusengatanga uma ngabe wayihlela yamjovo wena ujove kangaki haleluya okay ipase lisike lidla phakathi revelation lisi logo kuyoyenela ukuthi labathengako nalabathengisako basebenzise lolu phawu nyalo wena uyaphenduleni uthenga ngani nokala labajovile okay wena ungakajovile lethi thule usengajova lo jovile nayo seka laphenduleni ufike uvetele siphawu uvethe imali okay sesijovile phela nami ngothenga ngithenga nemali angithenga isiphala hayi that is a subject for another day siyabonga manje bazalwane ungathitheki le Bible le-address amaJuda betive ngelibandla laNkulunkulu bese ke kunetimvo letibhalelwe maJuda kunetimvo letibhalelwe betive kunetimvo letibhalelwe libandla laNkulunkulu uma fike ebandleni laNkulunkulu uthi ndifile lithani ngale nivile ebani yayiva bazalwane lithani ngale nivile kuthi kwasiwa isongezo manje selingala mina sengithi lethani ngale nivile kuthi kwathiwa umfati bafati bake baba senkingeni umfati indodza ngalesikhathi semthetho waMose indodza beyithi ingafika ifike lapha yithi kebhe phalish ngane ilanga kuyaphunyuka kuphela ngangizibonga kuyaphunyuka kuphela leyilanga makaphunyuke lokupheka lephalish nawu uthi uyakebha ingalo dingene tonke indodza beyinelungelo ngaletha ikhathi dokuthatha iball pen nelipheka izindaba ngoba amagama akho isi Joshua Francis Bathosi ngiyakuthatha wena sibani wakazibani ngomikise ekhayini ngoba angisakufuni indvodza benelungelo lokubhala incwadi yesahlukaniso ayibhali iBhayibheli ukuthi noma ngabe wena but ithi uma iva ukuthi ayisamfuni benelungelo lokubhala incwadi yesahlukaniso angisibona ke bangadaleka babheja ijackpot haleluya angisibadaleka babesikosana ba special jackpot phela uthi ufuna gembula bathi ayikhona namhla otherwise ngithengele pizza sekufuna uthembise ngepizza bese udlala jackpot lelo langa uma ntothi udlalela jackpot kathi ukwatile uvela uthatha iball pen neliphepha siyakuthatha leti bani ngomikisa ekhayini angisakufuni bebanelungelo lelo bobabe bathi nasefika Jesu uthi Jesu livile ukuthi kwathiwa ivotha inelungelo lokubhalela umfati incwadi imkoshe noma ngabe kungasiphi isizathu bathi mina ngithi unless umthole ekontsheni aphinga yena ungamlahla amen asamuva amen and bazalwane bathatha eBhayibheli aboSolomon
emavesi abaSolomon baphila ngala emajuteni baphila ngala kwetive banabo 700 ebafati banabo 300 yetintombi bathi hey liBhayibheli lithi Solomon bekana 700 make mathosi sengiyakulamisa bathi ngala ebandleni lithi iBhayibheli imvotsa yinye ayibe nemfati munye la nakuthi unababele bafuna sithengu usemfundisi wangiluzisa la ibandleni imvotsa yinye inemfati munye ngale uNkulunkulu bekana nkingi haleluya yafuna ukukhomba usibekana nkingi lesi iBhayibheli uyafika Davide ubona umfati uyagive awona my leader ubona umfati uyageza Davide uyamhalela uyambita ulala naye lesi iBhayibheli nakakeza Davide ubona usivotsi yakho lo mfati somesisu ubithi ivotsi yakhe empini uzayibika lana umfati lo ivotsi isnacks uma thina sisempini asithinzi bafati Davide wabona ukuthi lesisu phela sekuthiwa sabani wena lisu na Jowabe ukuthi akubulawe le mvotsa le empini nase ibulawe le mvotsa wafika Jehova wathumela umpriest wathi Jehova ngikunike bafati kusho Jehova ngikunike bafati kodwa uthatha nalo longasiwo wakho yena uzapha kumdala kinga na mara sethi jikile into akusasilapha emajuteni sesebandleni usebandleni imvotsa yinye ayibe nemfati munye hayi bani nongena sokwenza ngoba ngiyafuna mara impilo sona ngilenge silidala namkha sukumeni make mafuthi uyothathazana nebazalwane